Элмирбек Иманалиевди дарыгерлер 1 сааттан ашык кабыл албай коюшту беле. Маркумдун шакирти Асылбек Маратов айткан сөз боюнча түшүндүрмө берди. Жашасаң болмок Элмирбек иним Өмүрбек Бабанов көңүл айтты. Устатым деп буркурап ыйлаган Идрис Айтбаевдин видеосу тарады. Толугу менен көрүңүздөр. Элмирбек Иманалиевди дарыгерлер 1 сааттан ашык кабыл албай коюшту беле. Маркумдун шакирти Асылбек Маратов айткан сөзү боюнча түшүндүрмө берди. 20-апрелде Актаңга якын Элмирбек Иманалиев оорудан улам дүйнө салган. Ал эми 21-апрелде жергиликтүү маалымат булактарынын бирине акын Элмирбек Иманалиевди Бишкектин ооруканалары карантинге байланыштуу кабыл албай, дарыгерлер алгачкы жардам көрсөткүчө 1 сааттан ашык убакыт өтүп кеткенин акындын шакирти Асылбек Маратов билдирген. Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын клиникалык ооруканасына алып барсак, Фучик көчөсүндөгү номер 1-шаардык клиникалык ооруканага жиберишти. Ал жака барсак, кайра атайын ооруканага жиберишти. Дарыгерлер карантин маалы деп кабыл албай өтө кечиктирип коюшту деген ал билдирүүсүндө. Мындан улам Супер KG порталы маркум акындын шакирти Маратовдон бул маалымат боюнча комментарий алды. Анын айтымында, элге жарыяланып талкуу жаратып жаткан окуя такталбаган маалымат. Жан кашайып, кан жутуп турган маалда ушундай маалымат таркап кетиптир. Анткени ыза болуп турганда адам баласы пендечилик кылып, бирөөнү күнөөлөгүсү келет экен. Жеке өзүм устатымдан абалы начарлап, тез жардам унаасы менен кеткенден кийин артынан барып калдым. Ал эми ооруканага кызматкерлер бир жактан экинчи жакка жиберген деген такталбаган маалымат болуп калды. Элмирбек устатыбыз эмнеден өлдү десе, кайгыдан, сарсанаадан өлдү деп айтар элем. Анткени эгемендүүлүк алган жылдан бери өспөгөн өлкөнү качан өнүгөбүз деп көп ойлочу. Апрель баатырлары тууралуу айтып жүрүп, өзү дагы апрель айында жан берди. Жалпы кыргыз элиме терең кайгыруу менен көңүл айтам. Орду толгус жоготуу деп билдирди ал. Азыркы тапта бул маалымат боюнча маркум акындын кесиптештери, замандаштары жана жалпы эле эли эгер маалымат чын болсо дарыгерлер жоопко тартылышы керек деген талаптарын коюп жатышат. Булак Супер KG. Жашасаң болмок Элмирбек иним Өмүрбек Бабанов көңүл айтты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Бабанов төкмакын Элмирбек Иманалиевди мезгилсиз дүйнө салгандыгына байланыштуу көңүл айтты. Кыргыз элибиздин дагы бир жылдызы учту. Чындыкты ачуу болсо да күйдүрүп айткан, сүйүүнүн таттуу чындыгын сиңирип айткан иним. Түбөлүк жайга сен кеттиң, түнөрүп калды эл жериң. Жашасаң болмок Элмирбек иним. Ар бир ырың менен ар бир сөзүң зыркыратат. Жаткан жериң жайлуу болсун. Таамай сөздөрүң, муңдуу ырларың, жаркын элесиң элибиз менен түбөлүк калат. Булак Аргумент KG. Assalamu alaikum dostlar. Tekke verdik menmensin üçün çıkan jokmун эфирге. Жалпы элден бир гана сураныч менен чыктым. Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sirâtal mustakîm. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim. Zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin. الذين
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا وإنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا وأنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وآمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وإنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن واشرح صدورنا بهدايات القرآن. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا حول
kuvvete illa billah. Ya Rabbil alemin. Bütün momin musulmandardı. Duaga muhtaç bolgan ata babalar usta. Oşon menen birgelikde ustatыбыз Elmirbek Manarifti özüň rahmatyň alga. Kabar azabынан özüňi sakta. Nama yamal kitaplarını on kolundan bergin. Jannatyň menen süýünçiligim. Allah'ım el yüzünün arasında Elmirbek'te uluu zarkarlardan göçün ulap kelatkan jalpy tökme akanlardan bardygyna sabır kanat ber. Uruq tuğanlarına üy bülesine sabır kanat ber. Cumray jurtubuzga sabır ber. Bir-birimizge yntymak meher bergin. Allah'ım ahirette cennetinде joluguşuny nasip etkin. Allah'ım dualarız kabul et. Dualarız kabul et. Ramazan ayının hurmatını kabul et ya Rabbi. Salli ve sellim. Allah'ım salli. Sellim ve barik. Sellim ve barik. Hasbinallah ve ni'mal vekil. Ni'mal mevla ve ni'mal nasir. Gufraneke Rabbena ve ileyke masir. İnnallâhe Allahümme salli ve sellem. Assalamu alaikum. Dostlar. Tekke verdik memmensin üçün çıkan jokmун efirge. Jalp elden bir gana soranıç menen çıktım. Jon gana ıylagan sımaylıkты koyu menen çegaralanbay keliңiздер. Instagram'dagı dostlarımды çakıram. Kur'an hatim okuylu. Men Kur'an bilem. Kur'an okuyalam. İdris agay maga da Kur'an beriň degendir çygyňyzlar. Menin jeke barakçama жазылыңыздар. A men sizlerge sen birinci parany oku, sen ikinci parany, sen üçüncü parany oku dep berem. Bolgonu maga kaýsy parany okuyun dep gaýrylyňızдар. A men sizlerge mınançançı para deyin. Geliňizler bugün Kur'an bilgen dostlarım barın Instagram barakçama çakıram. Bir hatimdi, balkim bir gança hatimdi. Okuy algandardy çakıram keliňizler. Birge Kur'an okuyalım. İnşallah Kur'an nuru menen kabary nurga bölenip Allah Taala jannat menen süýünçilesin. Antan jeke Instagram barakçama ar bir dostlardy. Mana şol Kur'an okuy ala bilgen dostlardy. Çakıram. Jana jalpy jurtubuzga sabır dileýim. Bir kişinin düýnede göz jumgandan keyin gana kıyın ele dep bağlabay, balkim tiriw gezinde de bağlayın. Aytşyňyz mümkün. Keýbir adamlar sımaylyk koýup oturasyn. Aytşyňyz mümkün ata-eneňe de mıntyk ыйлабайсың dedi. Ыйлайбыз ata-enebizge de ar daýym ыйлайбыз. Biroq tiriwsinde sylaýbız. Ustaz ata-eneňden uluu degen gep bar. Uluu ustadlarыбыз birinin artынан biri ketip atkanday siyaktanat kedi. Urmatly jamaat, jalpyňyzlardan öte soranam. Kırgız menen Kazaka ençilenip berilgen mına şol önürdi kadırlap syylap bul önürge iyi bolgan araňarda jürgen talanttарды da bağlay beriňizdir. Zamirbek Hüsenbayev ataýsyn ömrü uzun bolsun. Aksakal sap başında oşo kişi turat. Adam beri gelgende Abdullah Nuraliyev, Asar Alaytaliyev, Rahmatullah Gozukeyev köp akındarыбыз bar. Jеңишbek, Aly, Azamat. Ustadlarыбыздын baardygyny kadyrlay bileli.
төрт тарабы төп келген Элмирбек Иманалиев устатыбыз дүйнөдөн көз жумду. Азыр жаназасы бүтүп, кабырына коюлуп келди. Карантинге байланыштуу бара албасак да, жөн эле ыйлап отурганда эмне пайда, Куран окуп отуралы деп Куран окуп аткан жеримен өзүм балким бүгүн кечке бул Куранды хат менен бүтө албашым мүмкүн. Бирок Куран билгендер жеке баракчама кайрылыңыздар. Мен окуйн агай, мага да бериң деңиздер. А мен силерге мунунчунчу параны оку деп жөнөтөм. Ошону окуңуздар. Иншалла Элмирбек Иманалиев атабызды Аллах Таалам жаннат менен сүйүнчүлөсүн. Жана жалпыбызды иншалла жаннатта жолуктурсун. Эмикемдин артында калган үй бүлөсүнө, бала чакаларына жана жалпы акындардын бардыгына, Ала Тоо элинин баарына сабыр тилейм, кайрат кылалы. Аллах Таалам барыңыздардан разы болсун.